Singkat waktu, dipersilakan penampilan yang pertama akan menghibur kita semua, tentunya dari PAUD Al-Mabrur. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, dipersilakan penampilan yang pertama dari PAUD Al-Mabrur. Ya, hadirin mitra pengunjung yang berbahagia, inilah kita, adik-adik ganteng kita, luar biasa. Pada malam hari ini akan menampilkan suatu hal yang luar biasa sebagai penampilan perdananya di kesempatan malam hari ini. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Mantap, luar biasa. Siap? Sudah siap semuanya adik-adik? Angkat tangannya, hello. Mana suaranya? Hello. Hai. Siapa kita? Luar biasa. Sudah siap ya? Siapa yang mau panggil salam ini? Siapa yang mau panggil salam? Ayo, siapa? Oh, Mbak Didia, mana Mbak Didianya?
Mantap, luar biasa. Tepuk tangan. Baik, itulah dia penampilan dari PAUD Al-Mabrur, luar biasa. Mungkin beberapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kita juga seperti mereka-mereka, dan pada malam hari ini mereka seperti ini, dan 20 tahun yang akan datang mereka yang akan menghiasi dan akan memberikan warna tersendiri tentunya di Yayasan Baroah. Luar biasa penampilan dari PAUD Al-Mabrur. Mantap, luar biasa. Baik Bapak Ibu, hadirin wal hadirat mitra pengunjung yang berbahagia, bagi Anda yang masih bergabung bersama kami dipersilakan untuk segera menempati tempat yang telah disediakan, dikarenakan setelah pra acara di kesempatan malam hari ini kita bersama-sama akan memasuki acara inti, di mana pada malam hari ini akan hadir di tengah-tengah kita penceramah kondang asal kota Gerbang Pamekasan, yaitu Kiai Haji Habibi Badwi Muslim. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Nurul Ulum Punangka Pasanggar Pakentenan. Baik hadirin wal hadirat mustamin mitra pengunjung yang berbahagia, untuk penampilan berikutnya kami ranjak kepada RA Al-Mabrur. RA Al-Mabrur dipersilakan untuk menaiki pentas kehormatan. Baik adik-adik RA Al-Mabrur, ya bagian putri bagian santriwati dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan. Setelah ini penampilan dari yang putra mungkin ya. Luar biasa. Baik, dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan. Inilah dia penampilan yang kedua dari RA Al-Mabrur santri putri ya. Dipersilakan.
Mantap, luar biasa. Dipersilakan untuk mantap, tepuk tangannya mana penonton? Luar biasa. Baik, itulah dua luar biasa penampilan yang kedua dari RA Al-Mabrur bagian putri yang sudah memberikan sesuatu hal yang luar biasa mewarnai perjalanan kita di kesempatan malam hari ini, tentunya dengan rangka haflah akhirus sana pengajian akbar bersama Yang Mulia Kiai Haji Habibi Badwi Muslim. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Nurul Urum Punangka Pasanggar Pagentenan. Baik hadirin wal hadrat, mitra pengunjung yang berbahagia, bagi anda yang masih bergabung bersama kami haturkan untuk segera memasuki dan menempati tempat yang telah disediakan, dikarenakan setelah acara penampilan ini, acara inti di kesempatan malam hari ini yaitu pengajian akbar dan haflah akhirus sanah Yayasan Baroah tahun ajaran 2023-2024 akan segera dimulai. Baik, untuk penampilan yang ketiga dari PAUD RA, mohon maaf, dari RA Al-Mabrur Putra, ya, sudah bersiap-siap. Inilah dia, dipersilakan tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kita dari RA Al-Mabrur Putra.
Ya, tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik dari RA Al Mabrur Putra. Luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Mantap, itulah dia penampilan yang terakhir dari RA Al Mabrur untuk malam hari ini. Luar biasa. Tentunya mereka-mereka akan menjadi penerus dari generasi Yayasan Baroah yang akan datang. Luar biasa. Dan kepada Bapak Ibu hadirin mitra pengunjung para undangan yang masih ada di luar sana, dipersilakan untuk memasuki dan menduduki tempat yang telah disediakan, dikarenakan beberapa saat lagi acara inti di kesempatan malam hari ini akan segera dimulai. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para undangan, para wali santri, para ustadz ustadzah, asatidah yang masih ada di luar, dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan, dikarenakan beberapa saat lagi acara inti pada malam hari ini dalam rangka pengajian akbar dan haflah akhirus sanah Yayasan Baroah tahun ajaran 2023-2024 akan segera dimulai. Cek Mustika Audio ready, siap. Jasa Studio siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amin, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para guru-guru ngaji, wabil khusus
yang kami hormati Kiai Marzuk Mosleh Khairi, Magister Pendidikan Islam. Beliau merupakan pengasuh Yayasan Bara'ah. Yang kami hormati Kiai Haji Habibi Badwi Muslim, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum Punangka Besanggar Pakentenan, merupakan penceramah di kesempatan malam hari ini. Yang kami hormati Yang Mulia Kiai Atid Zainuddin. Yang kami hormati Kiai Jamalis Salim. Yang kami hormati Kiai Nawari serta para masyayikh yang tak bisa kami sebut satu persatu. Alladzi sami'na wa ata'na. Bapak Ibu hadirin, asatid, asatidah, ustad, ustadah, para wali santri rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Ilahi Rabbi, di mana atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah beserta inayahnya kita dapat bersua di kesempatan malam hari ini dalam rangka pengajian akbar dan haflah akhirus sana Yayasan Bara'ah tahun ajaran 2023-2024. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap mengalir deras ke haribaan kita, Nabi kita, Bapak proklamator kita, yaitu Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sudah banyak mencucurkan keringat dan air mata hanya untuk kebahagiaan dan senyum umatnya semata. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah, merupakan rangkaian acara di kesempatan malam hari ini, yaitu acara yang pertama, pembukaan sekaligus istighosah. Merupakan acara yang kedua, sambutan, dan acara yang ketiga, prosesi tauladan. Ceramah agama akan setia mengiringi perjalanan kita di acara yang keempat, dan acara ini akan ditutup dengan pembacaan doa merupakan acara yang kelima. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah, untuk menyingkat waktu, marilah kita bersama-sama memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan sekaligus istighosah, di mana hal ini akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Kiai Atid Zainuddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Sayyidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa jami'a baihatihi wa ikhwanihi min al-anbiya'il mursalin wal malaikati llahi muqarrabin qarabin ruhanin dari Sidina Jibril, Sidina Mikail, Sidina Israfil, Sidina Asrail, Sayyidina Raqib, Sinatil Kiraman Katibin, Malakat Hafadhu, Alaihi Salatu Wassalamu, Suhada, Wassalihin, wa alikul ashabi kullin, ila ruhi abina Adam, wa minna Hawa, wa ma tanasala bainahuma ila yaumil qiyamah, summa ruhi sadatina wa mawali ni'matina Abi Bakr wa Umar subhanahu wa alaih, ila baqiyati sahabal qaraba wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina,
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أروا الأربعة نعمة المتحدين وقلدين بالدين والعلماء الراشدين والقراء المؤلفين نعمة الحديث المبشرين وشائر السادة وشفيات المحققين إلى آخر كل وليين وولية ورجال وويسين ومسلم ومشارك عند الأمر بها بر وبحر يا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم أروح عبد القادر جيلاني أحمد بدوي أبي الحسن محمد بن ناجي الأحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام الحنفي والإمام أحمد الحنبلي إلى أروح جميع الأولياء تسعة الذين بلغوا دين الإسلام والعارفين بالله والمقربين عند الله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسن أبي وأمي ولوالدينا وبين أمهاتنا وجداتنا وجداتنا عمنا عماتنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأهلنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وأستاذنا ومعلمنا ومشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوهق علينا ولمن أوصانا توصنا أقلادنا بدعاء الخير ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا يملهم الأمر كافة من مشارق الأرض الأمر بها برها وبرها شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم أرواح المرحومين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم أنزل في قبرهم نارا ورحمة ومغفرة دائمة إلى يوم القيامة واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم اللهم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نوركهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم
فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أبدل الذكر فاعلم أنه قوله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله ولا يعرف إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. يا الله 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 يا رحمن 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 يا الله يا رحيم 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 يا الله يا غفار 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 يا الله يا غفور 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 يا غفور يا الله يا غفور يا الله يا غفور. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنه مثواهم. اللهم انزل في قبرهم نارا ورحمه ومغفرة دائمة إلى يوم القيامة. واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما صلينا وما استغفرنا وما حملنا وما قبلنا في هذا المجلس هدية منا ووسيلة ورحمة نازلة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة عين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم على جميع آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم من الأنبياء المرسلين وملائكة المقربين قرابين روحانيين سيدنا جبريل سيدنا ميكائيل سيدنا إسرافيل سيدنا إسرائيل سيدنا رقيب سيدنا عتيق رحمن كاتب لقد حفظ عنه الصلاة والسلام والشهداء والصالحين وآل كل أصحاب كلهم إلى روح أبينا آدم ومن أهواء ما تناسل بينهما إلى يوم القيامة ثم أروي ساداتنا وموالي نعمتنا أبي بكر وعمر ثم عليه إلى بقية صحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم ثم أروي إلى أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين أئمة الحديث المفسرين وشائر السادين
سفيات المحققين إلى أرواح كل ولي وولية ورجال وويس ومسلمين مشارك نعوذ الأمر بها بر يا بهر جمع عبد القادر جل أحمد بدوي أبي الحسن أشهد محمد والإمام الشافعي الإمام مالك الإمام حنفي الإمام أحمد الحنبلي إلى أرواح جميع الأولياء تسعة الذين بلغوا لسان والعارفين بالله والمقربين عند الله ثم أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا إلى أرواح المرحومين واجعل اللهم فداء اللهم من النار وفكاك اللهم من النار وإتقى اللهم من النار وستر اللهم من النار وحجاب اللهم من النار اللهم أنزل في قبرهم نارا ورحمة ومغفرة دائمة إلى يوم القيامة واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة اللهم أنزل رحمة ومغفرة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأعطهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آتنا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل وسعة رزق ولا تعذبنا عليه اللهم نسألك سلامة في ديننا وأهلنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وأموالنا وسلامة وعافية في أجسادنا وزيادة في علمنا وزيادة وبركة في رزقنا توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اغفر لنا وارحمنا لأبي وأمي ولوالدينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا عماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأهلنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذ أستاذنا ومعلمنا ومشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا توصانا قلدنا بدعاء الخير ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كافة مشارق أرض الأمر بها برها وبحرها وقنا شر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Demikianlah acara yang pertama, yaitu pembukaan sekaligus istighosah. Mudah-mudahan acara demi acara dapat berlangsung dengan lancar sesuai dengan apa-apa yang kita harapkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan tunggal, di mana hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau pengasuh Yayasan Baro'ah kepada Yang Mulia Kiai Marzuk Musleh, Magister Pendidikan Islam. Waktu dan tempat kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, setuju sifatan kaula muljaki wa nakhussu fi dzikri ajunan semulja Kiai Haji Habibi Badui Muslim semangken dalam perjalanan buton kaula mulja juga Kiai Haji Abdul Warith Anwar, Kiai Jamali Salim, Kiai Ali Hasan Basri, Kiai Atid Zainuddin, Kiai Miftah Musleh, Kiai Anwar Ja'far, Kiai Fathur Razi Anwar, Kiai Syamsuddin Khatib, terus saja Kiai boten kaula tak bisa nyebut asma kung epon para panjenengan saja. Tak kalebon ngurangi rasa ta'zim terpa hormat badan kaulah para panjenengan saja. Juga sebutan kaulah muljaki Bapak Kepala Desa Jedung, Bapak Kusnadi, Bapak Kepala Desa Pragen Lauk, Bapak Haji Mamahdi, terjugan seteja pengurus Yayasan Baroah, seteja Kepala Unit Pendidikan Yayasan Baroah, seteja asatidz, seteja ustadzat, seteja wali murid, simpatisan, undangan, seteja hadir, seteja rabu, seteja nah boten kaula amul ja'aki. Beten kaula matur cangkolang sebelumipun dek sedaja para sepuh terujukan sedaja tokoh karena setona budi lebih pantas dari beten kaula kanggo sambutan gak dinto, tapi karena beten kaula pun kadung ego jain pengasuh ki mau tak mau nih kah bisa terima. Jadi langkong dimin boten kaula ngaturaki sekelangkong sesaraja rejaipun atas setuju si hadir, atas setuju si rabu dalam rangka pengajian dalam tatengkan haflatul imtihan, haflatul tasyakur, haflatul imtihan, atau penapa-apain asmanah acara gak dintoh setuju jenis hadir gak dintoh boten kaula ngaturaki sekelangkong sesaraja rejaipun malar manter hadir epon para panjenengan sedaja gak dintoh panggunan abek tak barokah, abek tak manfaat sangat raja, lebih-lebih de tempat Kak Dintoh, de lembaga pendidikan Kak Dintoh terjugan orang-orang sebeda dalam epon karena cak epon debu gak bisa tamui atau orang si alongku dalam setung pertengkan nakati Kak Dintoh mesti abek tabarokah. Jadi selain abek Kak Dintoh semakin Kak Dintoh ngembek barokah, ngembek gilina barokah melalui pengajian,
melalui zikir betul apa para panjenengan sedaya gak tujukan abak tabarokah lebih-lebih dak bedan kaulah minangka seampun kebubuhan tugas gak dintoh aro pagi kebungaan luar biasa karena situng eki dan kaulah gak dintoh membeda acara ketika dintoh wali murid membeda acara ketika dintoh beni namung kaangkui wali murid tibi beni namung kaangkui bedan kaulah tibi pengajian sarang zikir gelap sekadugala epon kibatan kaula namung maing abole kadang to dek kanca panitia dek kanca wali murid saben taun ampun mabede partengkana ketika adinto bahwa acara haflah ka adinto tujuan epon ka adinto kaangkui makoko satretanan kaangkui ngamre manfaat de lembaga juga de anak didik atau pemurid-murid beton kaula sedaya dadi pun apa abisaos seelakonin seelak nasanaki kegiatan pun apa abisaos seejalanagi dalam rangka haflah kaadintoh tantonah kotuh maka ada tujuan kaadintoh kang kotuh maka ada kang kotuh mengutamakan tujuan makoko satretanan tur manfaat de lembaga lebih-lebih de anak didik atas nama wali santri juga atas nama para guru, para pengurus unit pendidikan sebede yayasan Barokah Adintoh nyuwun saporah si sangat raja nyuwun saporah si sangat raja ungku karena tantonah dalam pelaksanaan haflah ka Adintoh banyak kekurangan banyak kacangkolangan hal-hal sedetih korang parjuga sedetih cangkolang deka panjenengan sedeja kak dintoh nyuwun sepora ungku beni namung nang dalam hal intihan dalam hal pelaksanaan kegiatan pembelajaran juga ami beda hal-hal kurang sae misalnya pun red murid dan gulah nang kantopah lanyala misalnya ka ketetangkeh terutama kak dintoh atau mi benina keadaan mi bu embun nak keadaan nika kendeng na di dajen nika biasa na nika kikan pun makin nika nak kana nika pun iya ringin embun iya ringin ring seponah takok dalam pelaksanaan pembelajaran juga beda hal-hal tetih cangkolang ke para panjenengan sedaya kan itu nyuwun saporah si sangat raja juga tak lupa beten kalau nyuwun saporah juga manabi terutama ada penapa iki de para tetangga manabi dalam pelaksanaan haflatul imtihan ka adinto aganggu dek kegiatan para panjenengan sedaya dek ka kondisi atau keberadaan para panjenengan sedaya misalnya pun mulai beri malam ka adinto mulai beri ka adinto ampun rame dari son laku rame dari napahi dari ki nikah pas budak artis jangan laku boleh nikah budak artis ki yang semua orang gula tak nak ke artis bini nah dan semua orang dah tak nak ke artis bini mun maksa tak nak apa yang usaha ke dalam nah usaha ke dalam geng ya tak yang kan nur jauh tak yang neng dina aja jauh ya. Jadi laku malam kan tu
ataupun yang pelaksanaan karnaval kan itu pahrok jalan nak kan nak wah dekan salko dekan dek garin apa misalnya iki punten yang pakun eja ke kan itu tenang udah pak jauh hari itu saya jaga mun bola nah kan itu yang takut beda hal-hal kan itu saya teti cangkolang saya teti keleroh dek para panjenengan sedaja nyon saworah saking Kak Dinto aro bagi kegiatan tahunan seampun dimin bedah Kak Dinto nyone juga Kak Dinto penapa ingki nyone jaga aki dek sedaja wali murid dek sedaja panitia kan tuh lakar jaga aki ongku pesesuai sarang tujuan seampun pada pak sarang badan kaula gelek melar manter dalam pelaksanaan acara Kak Dinto setuju nah paringin selamat setuju nah ngoleh barokah termanfaat dari acara Kak Dinto ban dari badan kalau pribadi juga nyona seborah atas setuju kacangkolangan baik dalam tengka atau dalam torator ban dari badan kaulah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat undangan yang berbahagia, demikianlah sambutan tunggal yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Marzuk Musleh, Magister Pendidikan Islam. Beliau sebagai pengasuh Yayasan Baroah, kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tempat bermula segala pengetahuan, tempat kembali segala pengharapan. Tiada setetes ilmu pun yang kami miliki selain yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Hadirin wal hadirat, para undangan, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Malam hari ini izinkanlah kami membaiat santriwan santriwati tauladan Yayasan Baroah tahun ajaran 2023-2024. Berawal dari segenggam harapan, sebiji benih tertanam, tumbuh mengembang, menjadi bunga-bunga
yang indah merona. Di sini, ya, di lembaga ini, mereka dilahirkan, merangkak, duduk, berlari, berjalan, hingga berlari-lari mengejar sang mentari, hingga rintih ketololannya beranjak pergi, tak kembali, tak menepi, menjadi mimpi-mimpi yang merajut sebuah prestasi. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kami awali dari tingkat RA Al-Mabrur. Mungkin pada malam hari ini kita bertanya-tanya, siapakah di antara putra-putri terbaik yang pada malam hari ini akan menghias panggung yang megah dan indah ini? Dia dilahirkan di desa Poncun Jadung pada tanggal 7 Februari 2018. Berbahagialah Bapak Ainul Yakin dan Halimah S, dikarenakan Ananda Muhammad Hilman Khairuddin pada malam hari ini dinobatkan menjadi bintang tauladan. Baik, dipersilakan kepada Muhammad Hilman Khairuddin. Berikut wali bapak ibunya dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan. Berikutnya dari tingkat MI Al-Ihsan 1B, di mana pada malam hari ini juga akan memajang putra-putri terbaiknya. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu undangan rahimakumullah, sebentar lagi akan menaiki panggung kehormatan bintang tauladan kita pada malam hari ini. Dia adalah bintang tauladan yang lahir tumbuh dari nyanyian alam, yang dia nikmati dari hari ke hari. Dia adalah bintang tauladan kecil kita yang pantas naik pentas serta pantas untuk dinobatkan menjadi insan tauladan. Bapak Ibu rahimakumullah, dari tingkat MI Al-Ihsan 1B pada malam hari ini akan memajang putra putri terbaiknya sebagai insan pilihan, insan tauladan. Siapakah dia? Dia lahir di Sumeneb pada 27 Juli 2014 yang beralamatkan di Dusun Tung Dajah, Perakeun Lauk. Tepuk tangan, Perakeun Lauk. Kalau barusan
dari RA dari Desa Jadung. Maka pada malam hari ini Peragaan Laut juga mengambil posisi sebagai santri tauladan. Berbahagialah Adinda Dina Fitri Kamilia, putri tercinta Bapak Khairul Anam dan Ibu Mamduhatin Arifah. Kepada Ananda Dina Fitri Kamilia sekaligus wali dari Ananda Dina dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan. Bapak Ibu hadirin mitra pengunjung yang berbahagia, untuk berikutnya bintang tauladan dari SMP Miftahus Sa'adah, di mana perlu sedikit saya bercerita, kami juga bagian dari SMP Miftahus Sa'adah. Hadirin wal hadirat wali murid yang berbahagia, SMP Miftahus Sa'adah pada malam hari ini akan memajang putra putri terbaiknya. Dialah adalah bintang dari beribu-ribu bintang yang sebentar lagi akan menghiasi panggung kehormatan dan akan dinobatkan sebagai bintang tauladan di tengah-tengah teman seperjuangan. Dia dilahirkan di dusun Gadis Jadung. Luar biasa, tepuk tangan Jadung. SMP Miftahus Sa'adah, nomor induk siswa 767. Berbahagialah Bapak Sarbidin dan Ibu Subaiyah. Kepada Ananda Nailatur Rahmaniyah berkenan untuk menaiki panggung kehormatan. Berikut wali dipersilakan untuk menaiki pentas kehormatan. Baik, merupakan siswa tauladan yang terakhir, yaitu tingkat MA Al-Khairi tahun pelajaran 2023-2024. Tiga bintang tauladan sudah dipajang. Kita menunggu bintang tauladan yang terakhir, yaitu dari tingkat MA Al-Khairi. Berbahagialah Ananda yang lahir di Sumeneb pada 23 Maret 2007. Silahkan Bapak Ibu mereka-reka, mungkin ini di antara putra-putri Anda yang lahir di Sumeneb 23 Maret 2007, beralamatkan di Jadung. Berbahagialah Bapak Abdul Fatah dan Ibu Rizkia. Selamat kepada Alfiyatun Kamadia, Alfiyatun Kamila, Alfiyatun Kamila
ya, berkenan untuk menaiki panggung kehormatan. Bapak Ibu hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, berkenan untuk memberikan cenderamata dari tingkat RA Al-Mabrur pada Al-Mukarramah Ustadzah Khofifah SPDI selaku Kepala Sekolah dari RA Al-Mabrur berkenan memberikan cenderamata kenang-kenangan kepada Ananda Muhammad Hilman Khairuddin. Baik, inilah dia tauladan kita dari tingkat RA Al-Mabrur tahun ajaran 2023-2024. Selamat kepada Bapak Ainul Yakin dan Ibu Halimah S, karena putra tercintanya Muhammad Hilman Khairuddin pada malam hari ini dinubatkan sebagai bintang tauladan dari jenjang pendidikan Raudatul Atfal Al-Mabrur. Terima kasih. Untuk tingkat MI dipersilakan Al-Ustadz Ali Makki SPDI untuk memberikan cenderamata kenang-kenangan kepada Ananda Dina Fitri Kamilia yang lahir di Sumeneb pada 27 Juli 2014. Bapak Ali Makki ini merupakan kepala dari MI Al-Ihsan 1B. Luar biasa. Kasih aplaus yang meriah untuk Ananda Dina Fitri Kamilia. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan untuk Al-Ustadz Ali Makki SPDI. Sekaligus uang tunai 150.000 dari BMTNU. Ya. Kenapa hanya MI yang mendapatkan? Mungkin hanya MI yang menabung di BMTNU ya. Luar biasa. Untuk berikutnya dipersilakan untuk memberikan cenderamata dari MI Miftahus Sa'adah. SMP Miftahus Sa'adah. Dipersilakan kepada Al-Mukarram Kiai Fayyad Ngesom untuk memberikan cenderamata kenang-kenangan kepada Nailatur Rahmaniyah yang lahir di Sumeneb pada 7 Juli 2009. Beliau merupakan putri tercinta dari Bapak Sarbidin
dan Ibu Subai'ah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Untuk yang terakhir, yaitu dari MA Al-Khairi. Dipersilakan untuk memberikan cenderamata kepala sekolah dari MA Al-Khairi kepada Al-Mukarram Kiai Fayyad Nisom SAG. Dipersilakan untuk memberikan cenderamata kenang-kenangan kepada insan tauladan, yaitu Alfiyatun Kamila yang lahir di Sumeneb pada 23 Maret 2007, yang beralamatkan di Desa Jedung, putri Bapak Abdul Fatah dan Ibu Rizkia. Masya Allah, luar biasa. Aplaus yang meriah buat Ananda Alfiyatun Kamila. Persilakan untuk foto bersama dulu. Baik, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimakumullah. Untuk yang terakhir, yaitu pemberian kenang-kenangan oleh Kepala Desa Jedung, oleh Bapak Kusnadi. Dipersilakan untuk memberikan apresiasi kepada para siswa-siswi putra-putri tauladan. Sekali lagi, kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Jedung, yaitu Bapak Kusnadi, berkenan untuk memberikan kenang-kenangan kepada Ananda para insan-insan tauladan. Sekali lagi kepada yang mulia Kepala Desa Jedung, Bapak Kusnadi atau yang mewakili, dipersilakan untuk menaiki pentas kehormatan untuk memberikan kenang-kenangan apresiasi kepada para santriwan santriwati bintang tauladan. Luar biasa, inilah dia Bapak Kepala Desa kita, Bapak Kusnadi. Kasih aplaus yang meriah untuk Bapak Kusnadi. Ya, mungkin dari Bapak Imam Mahdi selaku Kepala Desa Peragaan Lauk juga akan memberikan kenang-kenangan kepada
Para putra-putri tauladan dipersilahkan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah dia para santri-santri tauladan pada malam hari ini yang menghiasi panggung bergengsi yang syarat dengan prestasi. Mereka bukan politisi yang hanya menebar janji. Merekalah para santri-santri yang mengukir sebuah mimpi menjadi sebuah prestasi. Tepuk tangan untuk Bapak Kusnadi, luar biasa. Dari Bapak Imam Mahdi mungkin ada, dipersilakan. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Imam Mahdi yang merupakan kepala desa dari Peragaan Lauk, di mana salah satu rakyatnya yaitu yang berasal dari Tungdajah, desa Peragaan Lauk, juga pada malam hari ini dinobatkan sebagai tauladan dari tingkat MI Al-Ihsan 1B. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Desa Peragaan Lauk, Bapak Haji Imam Mahdi. Dan kepada seluruh siswa-siswi tauladan, para wali berkenan untuk meninggalkan pentas kehormatan. Demikianlah penobatan siswa-siswi tauladan Yayasan Baroah Poncun Jadung Peragaan Sumeneb tahun ajaran 2023-2024. Kami ucapkan kepada seluruh siswa-siswi yang sudah berprestasi. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Memasuki pada rentetan acara yang keempat, yaitu asah asuh rohaniyah, di mana dalam hal ini akan disampaikan oleh yang mulia Kiai Haji Habibi Badwi Muslim. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum Punangkah, Pasanggar, Pakantenan. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Wa qala fi hadisihi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para kiai, para guru, langkong-langkong hadratal mukarram, langkong-langkong hadratal mukarram ajunan simulja Kiai Marzuk Muslih. Beliau selaku pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Baro'ah iki sareng seteja majelis keluarga besar ajunan hadratal mukarram Kiai Ali Hasan Basri, ajunan hadratal mukarram Kiai Atid Zainuddin, ajunan hadratal mukarram Kiai Haji Abdul Waris Anwar, ajunan hadratal mukarram Kiai Fayyad Isom, ajunan hadratal mukarram Kiai Jamali Salim, ajunan hadratal mukarram Kiai Syamsuddin Khatib, ajunan hadratal mukarram Al-Ustad seampun manggil abdina kaangkui sakater tormator dek para ajunan seteja. Moga-moga seteja kiai-kiai sebut ki buru, moga-moga bi Gusti Allah terus paring nalanjeng ben barokah umur. Amin Allahumma. Moga-moga beliau-beliau seteja terus paring nasihat wal afiat.
Amin Allahumma. Sareng sateja para kiai, para guru, para asatid wal asatidzah dari sateja unit lembaga pendidikan, sateja tokoh masyarakat sepo-sepo kampung selain seabdina tak bisa nyebut asmaepon ajunan tong persetong sesanget abdina amul jaaki tor sanget abdina takzimi. Pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, langkong-langkong Bapak Kepala Desa Cedung juganan hadir eka dinto tempat Bapak Kepala Desa Peragaan Lauk sareng sateja setap-setap epon sesanget abdina amul jaaki tor sanget abdina takzimi. Ajunan hadirin muslimin sareng ajunan epu-epu hadirat muslimat, sateja wali siswa dan siswi Lembaga Pendidikan Islam Baro'ah. Allahumma amin, Allahumma amin. Sebutan kaula amul jaaki ale-ale siswa dan siswi Lembaga Pendidikan Islam Baro'ah sekak dima malam are semangken ajunan-ajunan sateja ampun irasole ilmuna isalamete ilmuna se ngaji se ajar dalam beberapa saat eka dinto. Muka-muka sateja ilmu seeka oleh dari para ajunan-ajunan tetia ilmu se barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Sehingga ajunan-ajunan sateja etetia nama nosah sekaratu ka Gusti Allah nyilepeh dek ka orang sepo tor aguna dek ka bangsa sareng negara. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Sebutan kaula amul jaaki. Hadirin para rabu sesami-sami emul jaaki sareng Gusti Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalaban hidayah rahmah sareng mauna epon Gusti Allah. Abdina sareng ajunan paringi bisa along polong aki pangki neng ikenengan mulja acara mulja along polong ban oreng-oreng si mulja muka-muka terosa apolonga sampai ke swarga. Amin Allahumma. Apa-napa abdina mikmator kak dinto kenengan mulja sebab setong kenengan bila kenenge acara na ilmu, setong kenengan bila kenenge acara na pengajian, acara silaturrahim, maka kenengan kelak iyo benyama sareng Gusti Allah teti raudhatun min riyadil jannah, setong kebunan dari banyak-banyak kebun naswarga. Amin kote. Amin Allahumma. Mun beda doa bagus maca mun beda debu korang sae maca na'udzubil sambil tolongi saya atas aneka ngetek aja kanjeng
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa sambian ngetek make? Dan gula makin ngetek alas enna setong. Anapa make? Semangkat dah kita ngakan gelu. Abu jaringan jantan gula eteku paling lah kol setengah sobolo ongke jan. Jadi bisa tay santai ak nginom kopi nginom jajan. Du ternyata bareng toron di motor ki berubah beliau ada bu ampun waktu na ajunan gitu gua. Iya ibadah remah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut Bang Haji ya. Terus Bang Haji ya. Keng karo gula matora ka panitia makin. Ada remah. Abdina ngibe supir. Bengke. Tidak remah. Ya marena mun deurna jak kalau pai supir. Leres lagi? Engki benih dah remayu. Mun tada supir tak ada pak. Mun gula ki bisa tedung itu mobil. Mun supir kan tak ning tedung. Mun tedung kan pada pak ke alam barzah lepasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gula matora marena mun deurna supir jak kalau pai deuri kia. Selain deuri supir beri berkat boleh. Mi usah beri berkat supir pakai engki. Ada orang mah supir kiai mun te beri berkat aro mereka berkat dah kiai. Abu jak tinggi tanya aki guru kak. Tinggal tanya aki, beda berkata bud, eki beda, tenang dia. Keng tinggal wahai tanya aki, beda berkata sebut, sombong, oh iya ya kalah tangdi kalah, ialah tak melo kiai rot. Allahumma sholli ala Muhammad. Terbarokah, termanfaata, amin Allahumma. Pasera si ada bu bahwa setong kenengan se kenengi acara na ilmu kadito iyo benyamah teti kepunan swarga Rasulullah. Beliau si ada bu. Beliau tak toman lecek. Beliau tak toman bohong. Sebab sifat pertama si wajib dak ke beliau engki kadito siddiq. Napa artinya siddiq? Jujur. Abdina sarang ajunan selaku umat dari beliau wajib percaya, wajib naremah papona padebu sedebuaki dari beliau. Mon tak percaya hukumah keluar dari Islam. Oh tersalamatah, amin Allahumma. An mangkan abdina mator kak ditokenengan mulja sebab kak di mekenengan sekenengi acara pengajian acara silaturrahim iyo banyamah sareng Gusti Allah teti raudhatun min riyadil jannah setong kebunan dari banyak kebun naswarga. Ada hilang amin Allah. Aduh ini dah iya yang dinari kana. Amin Allahumma. Tersalamat agapi, terbarokah agapi, terterosa apolong sampai ke swarga. Amin Allahumma. Setong kenengan mulja. Nomor 2 bulan mulja. Apa napa abdina mikmator samangken kak dito bulan mulja. Semangkin kento ekocak bulan Dzulhijjah mun canreng maturah bulan laraja. Bulan Dzulhijjah alias bulan laraja kento termasuk minha arbaatun hurum. Termasuk 4 bulan semulja sebut aki nang dalam Al-Qur'an. Sekak di 4 bulan mulja kak dito pertama Dzulqa'dah. Tak kepek yang maturah.
Nomor 2 Zulhijjah larajah. Nomor 3 Muharram sorah. Nomor 4 Rejab. Telok apolong setong apesa. Allahumma sholli ala Muhammad. Dak remame kocak bulan mulja seempak kak dinto bila kau leban ajunan ngalakoni kelakuan bagus neng bulan seempak kak dinto etekel ben Allah kencer enak lebih banyak etempeng ala ko bagus neng bulan-bulan selain. Amin kote. Mayu mulai malam lah teh. Aduh. Jelas sokinya mana gak ada hari kana. Eko lopai mak gehe ko. Salah bahasan cek kasar. Eko lopai mak gehe. Arab cek palos nasogoni bahasa jika eko lopai kiai dei hari make rosko kiai rek. Mi agak tak apa teh yakin yang dina di jengkok kiai. Tak bisa aja. Ya lagaran no kak. Makai titik kiai mundos koros agak tak apa pokok je. Haram tak apa pokok. Misalnya kemana? Bah, gule tapan teman taporop. Ya gara-gara harus koros ya. Lombok tahun 2010-2011 ben abah pokoknya wakilan pengajian. Abah itu kan menebikan pengajian kan dua-duaan. Abah ben supir cuma. Waktu itu dan gue pokoknya wakilan ada bu abah. Cong pengajian entar kota sehat. Kadim abah wah disau. Mangkat dan gue bahwan megawat gue kak. Iya bah ngiba bareng. Bah lo terluan ngiba bareng setong. Ya tukang kibena aing kalangker kak. Mangkat ketepaan bareng seiki bagula gendengan ben gula. Lemboan yuk sokok roak doi kalampina pada pote songkon pada pote gula lambak kan tak surbanan kak saya surbanan hendik berin deh mangkat ke pengajian depak ke pengajian ke tempat ke lokasi toron banyak saya ngembok salaman ke lupa tuan rumah nih keberkah lah tuan rumah nih kan macam dua kak beda tuan rumah si aca habis ke kiai sebelum na kiai apidatu beda tuan rumah si aca habis ke kiai samare na kiai apidatu akhirnya ketepak ke tuan rumah si pertama aca habis ke kiai sebelum na kiai apidatu tu tibur kak tuan rumah bah aca habis kapi kak gula aca habis si bareng gula pada aca habis si pon ong ke kalangker debak kalangker saya panggil gula ya gula pidatu kak mari pidatu toron mulai debak kalam motor aja jongo 10.000 keng neng reka nong tajak ngocak aja kak nong debak ke Roma toron di motor masuk ke Roma bah nabeng bareng roka mulok salam assalamualaikum salam awon pamator gitu apa agak dia taporop gitu apa na taporop gitu nyongok itu banyak kak banyak ngocak gue bebenjan-janja kala babuntan bakala cuk taporop bah ada care tanah rezeki taporop mau dua rek are dua rek benih lakon monos rek lakon Allah rezeki pate rezeki aji lakar sengaja ben Allah bagi kakek kala bagi bang ya kan kini ke gula dak budi nambu tak ngajikan bareng boleh kak haram tak ngajikan bareng boleh ya tu kok tak borop boleh ro kak kan mangan saya ngajak sampai batu borop malam setere tak langkong sebarang ya Allahumma sholli ala Muhammad terbarokah termanfaat. Teti gula ban sambian ngalakon kelakuan bulan mulja salah setong nang bulan mangken kento nang bulan larajeng itu bulan haji tekel ban Allah lebih banyak etempeng ngalakon kelakuan bagus nang bulan lain amin alhamdulillah agak mangken bani ajunan alengki ke pengajian ya Allah reng jedung reng peragaan lauk luar biasa
ternyata orang-orang kak dinto ke pengajian begitu lomak ke begitu ke teh menteren terus istiqomah entar ke pengajian. Orang mon lebur entar ke pengajian insyaallah bakal ibaring nak foto mulja. Tero tak tero nak foto mulja. Jangan saya ramage. Mon entar ke pengajian bakal ibaring nak foto mulja. Manabi sobung buktena abtina tak mator ke ajunan. Serah buktena make Abana Imam Al-Ghazali. Beliau Abana Imam Al-Ghazali kak dinto teretan ketok pekerja keras, pelakoh. Dia saking mun pada ban guleban makin ni reng tani. Pelakoh. Tinggal kudung atani kudung mangkat alako mangkat pagi mulai duhur. Pagi mangkat duhur mulai, pagi mangkat duhur mulai. Istiqomah beliau. Pen alakoh ken setengah are. Setong waktu beliau kento alakoh lembur seharian. Sampai tanya aki bentatang kena. Beda apa ke? Mik puru nak kaki alakoh lembur sehari. Cek biasan kaki alakoh ken setengah are. Iko. Jawab ben Abana Imam Al-Ghazali. Engkau setia alakoh lembur seharian sebab engkau laku tak alakoh. Dama laku kok entar ke pengajian. Begitu dapat ke pengajian beliau kento alingki ke pengajian kertek agak panik ke mololo. Apa yang terjadi? Lahirlah dua potrah. Potrah si pertama paringi pangkat ben Allah menjadi pengajar hebat di masanya. Potrah si nomor dua paringi pangkat ben Allah teti orang alim sampai ngarang atosan kitab sampai kitab-kitab pakak dinto menjadi rujukan di pesantren-pesantren di Asia Tenggara yang dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Amin kote. Amin Allahumma. Muka-muka kalaben ke tena ajunan ke pengajian malam hari semangkin barokana ajunan entar ke pengajian malam hari semangkin potrana potona ajunan manteran itu tiakin orang simul jagapi. Amin Allahumma. Alhamdulillah terbarokah termanfaatah. Amin Allahumma. Pon lanjut terus mungkin ulamator mungkin itu kan acara pengajian iki pengajian imtihan iki acara anak kanak acara nak potoh senikah ulamator orang sepo kento non seakedui potrah bagus potra laki maupun potra bini maka orang sepo kak dinto andi kewajiban telok tarbiyah dek kanak potoh. Napa sih kocak tarbiyah mak ke? Tarbiyah kak dinto ekala dari fi'il madhi robba. Robba kak dinto artenah mendidik. Pak aja mendidik ngajari. Ngajarin apa mak ke? Telok kento tarbiyah sewajib ia cerakidah ke anak. Napaan? Pertama tarbiyatul akidah, dua tarbiyatul syariah, telok tarbiyatul akhlak. Napa tarbiyatul akidah? Wajib dek ke orang sepo mamantep iman nanak potoh ala dinih iman nanak potoh. Apa napa iman kak dito mik kotulati ni mik kotu pamantep sebab semangat tak ibadah nama nusa kak dito tergantung dari mantep tak mantep iman. Manabi iman mantep insyaallah ibadah bekal lancar, ibadah bekal semangat. Amin. Alhamdulillah. Contoh mungkin mun neng peragaan neng ijadung nika osomna apa mungkin mun atani beko namun beko juga nih gitu namun belta iki wah itu lagi nah senamen beko senamen belta menceren larang beko nah
manteren banyak olena tinglah banyak manteren berkata tinglah berkat manteren lambe tinglah lambe manteren tak sombongah karena non gele non biasan mun orang-orang Mekasan reng orang tatangga compok reng bunangkah tinglah osom bekok pah lain kulin mun abeco aing tak anda pah abeco spread bada tak ada kadang dan gula pernah sekalian nengi compok nengi ada compok nge compok itu kan apolong berungan asek jadi dan gula parapan nengi berung bah beda orang kedua mobil pickup ngakui mobil pickup ngarah ki ibu datang dari gudang saya parapan sombek kok kayak itu tahun saya bongkor nase bu gua tanya aki ben saya jual aju ku apa kak aju ku telur ki bah jawab tuh melala ku aju ku akalampok melolo gua telur baharikan kalampok apa gendeg ji cek bong sombong mun paring nikmat ben Allah cek sombong cek gendeg sokoreh pas sajen mama be napa man tawadhu'a rafa'ahullah sapa-sapa orang se mama be tawadhu maka ben Allah bekal yang ka derajat arten ada remah gula ben sampean mun paring nikmat sokoreh pas sajen antep asor insyaallah sajen tambahi bi Gusti Allah amin Allahumma on tinglah namen bekok namen belta orang-orang jedung reng paragaan laok tinglah nyiram ku nyiram yang siang cek tengah malam beda tak ada pak aja beda tak ada tengah malam nyiram belta kadang sebelum subuh kol setengah telok mangkat kata kasabe ketegal peteng etarabes kelep ejek aja ngantok mangkat arapah ateh mantep sapa nika juga gula ban sambian manabi ampun iman mantep setengah telok malam jaga ngala udu mari ngala udu entar ka babejangan bejeng sunat 2 rakaat apa bejeng sunat tahajud maki peteng maki resok aja arapah iman mantep Allahumma sholli ala Muhammad boleh benih apa-apa ngangka ki ibu talib yuk tore lah mun seni ka sepa lah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad becek anu neka becek bolang gula mancing ki ibu rujuk toju nyaman benih ki ibu kan juk toju ka syutingan dia mun teh becek takut bah dedak jedak kagak abu cucur we le kan separ le nyaman gege Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad abu iman kak di to nabi tak mantep bahaya teretan meko jak bahaya make riberin geus segan lapuk ten nampon mun gara-gara iman tak mantep selain atelas ada repuh atelas tanggal segemi ketibi tinggal tanya aki mi atelas tanggal segemi nelpon langsung ke Allah Ta'ala beda tak ada bahaya tak bahaya mangkan gula ban sambian wajib memantep iman anak potoh wajib ala dini iman anak potoh kan mangkan apa ya ceri abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimin daimil ihsa aqidatul awam arapah mi ya ceri aqidatul awam dalam rangka memantep iman anak potoh Allahumma sholli ala Muhammad setong wajib tarbiyatul aqidah memantep iman anak potoh. Nomor 2 tarbiyatus syariah
napa tarbiyatus syariah wajib dek ka orang sepo ngajari ilmu syariat, ilmu yang berhubungan kalaban salat, ilmu puasa, haji, muamalat, munakahat, jinayat, wajib kak dinto. Sebab fikih kak dinto bagi 4, mulai dari pertama ibadat, 2 muamalat, 3 munakahat, 4 jinayat. Ibadat saya membahas tentang masalah ibadah, solat, puasa, zakat, haji. Muamalat yang membeli, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya, kedin. Nomor 3 munakahat yang membahas tentang masalah pernikahan, ibadah ramah okomenah daerah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah guleban sambian tak usah sampai kasih nomor 4. Kun si nomor setong saos urusan ibadah muntaan di ilmu bahaya. Pakai aja usaha noro tren mun sateria enten tak bahaya andi dekingi pusat makin ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan urusan ibadah abtina sarang ajunan manebitaan di ilmu bahaya porsi ketaon tak bajeng tinggal ditanya ki esroh bajeng bah ngocak tak bajeng teh ya apa minta bajeng dah remah mayu saya bajeng ya apa minta bajeng pak jawab cercer apa yang cercer wajib bajeng tak bisa beda ya teh najis lerek tak ngaji otak belambe ngaji asakolah keng tampos. Mangkan kula ban sampean mun adi anak mun asakolah ka madrasah mun duk ka buduk pesantren pa ampos ciambu kiri sedan. Ya apa boleh ilmu kak. Pak ana pak voi mun tak ampos kan tak nyaman. Ilmu normal mun audu kan niat senika niat kaula audu karena ngilangaki hadas kene fardu karena Allah taala kan senika. Mun reng cercer lain kak niat tak dek remah niat kaula audu karena ngamri wenang farduna solat fardu karena Allah taala wudu bejeng soal deki para pana bejeng cerah tak cerah akemia tak akemia tak masalah lanjut asa mun di ilmu amin kok teh aduh je milih loreng dinar kana beleuy bahasa jan tak tahu agar rokok bul kebulan ilong teti tomang amin Allahumma mun di ilmu nyaman kak neka muncer serajaan mak ge cercer napa kentok kan betul orang cercer kentok teh air saya dah kentok gara-gara banyak gelungakan kan merongkiro dak ramah pada agak guru niat kaula audu karena ngamri wenang farduna salat fardu karena Allah taala wudu pajang Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim no tak masalah lanjut asa mun cercer serajaan boleh mah napa mincret pada Ikeng karo mun cercer mincret ce apa jenge tas langker bojenge ka mah apa jenge beubeun akan gedeng iya kan sapa sing ngasaan kana Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad ini 2 tarbiyatus syariah nomor 3 tarbiyatul akhlak. Napa tarbiyatul akhlak wajib dek ka orang sepo alatini akhlak kana potoh alatini ngajari akhlak dek kana potoh ketipun apa cara berakhlak ke Allah ketipun apa cara berakhlak ke Rasulullah ketipun apa cara berakhlak ke orang sepo ke guru kata tangke ke manusia dek kepada makhlukah wajib kak dinto masa mun ka hewan pedang kui akhlak buah jago
je sampai ambi bilis pada makhluk Gusti Allah. Masa ke bilis usang ku akhlak. Lanjut. Terus. Gitu. Abcina tinggal dapat ka urusan kak dintoh pernah mirang cerita konon. Ya mau jauh konon kan berarti pada tak tahu biar. Iya je ganggu tak nyapok kak. Tapi kan gula ngocak konon bulan gula tak nyapok gun ngiding ro. Keng ini bisa dijadikan ibroh. Kento nanging Mekasen kento beda pondok asmanah pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Al-Hamidi Banyuanyar. Pernah mirang? Banyuanyar mirang. Kento nanging Mekasen Banyuanyar kento dimin pendiri epon engki kak itu asmana Ki Haji Abdul Hamid bin Isbat. Lah beliau kento je epon luar biasa akhlakah. Benih cuman ka manusia make ka makhluk. Setong waktu beliau kento alengki ka Bengkalan. Dimin kan ki sobung mobil, sobung sepeda motor, tetim dokar ke Bengkalan. Dapat ada Bengkalan beliau ngobengi rambutan. Lastare ngobengi rambutan ampun ki peleman. Dapat ada Mekasen dia kata lem pas ibuka rambutan gelek ternyata pah bunyak ben bilis kak. Pah ada bu beliau kakak bulan nah. Bah, ada bilis di dimre. Mator si kabula. Kajian itu bilis dari Bengkalan. Di Bengkalan. Wah, kepo. Kempo. Sabak boleh ke dalam. Pah ada bu beliau. Mangkat kaki ke Bengkalan. Teraki bilis jika Bengkalan. Mun pas tepak kalake nasi kening ki beda enak paku aposan binin si beda Bengkalan. Loh, reh. Are mak. Pas tak mulje foto naro. Punyanyar tabotak paltuting pelakpak sampai ke atas bulu Banyuwangi santrena aibuan potona sapa potona Ki Haji Abdul Hamid bin Isbat Banyuanyar mun kabilis amul jaaki amin kote payah kana Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkan kadang kula ben sampeyan ya Allah sing ngekek setong sepate saroma kak. Engki napa engki? Mun lambek ki bedanya agas bangku itu taannya agas teh. Leras iki. Oh ngastet teh pada makhluk Gusti Allah. Lebih-lebih mun nang nengi compok tau ning mun ning kanje yang insyaallah mun ning kanje punten ngara. Nengi compok ni kate orang-orang sing ngubu sape ro. Kan banyak ring ngubu sape compok ya Allah gula cekut ngate lain ni kak. Makane sape, nginumi sape. Ngane compok kan melarat aing datang ke. Tingrat melarat aing murni mur ngelaki aing ka ujau na ibeki ka sapen puran sapen tak gelem nginum pah getok. Cetut iku. Ngaste. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Neh akhlak. Lah samangken serena setelok tarbiyah kak dinto orang sepo tak nutut kang kui ngajari telok tarbiyatul akidah, tarbiyatul syariah, tarbiyatul akhlak. Setelok kento orang sepo tak nutut kuda remah. Bapak sibuk kalaban kelakuan nyari nafkah. Apa? Beda si atani, beda si atekeng, beda si merantau. Iki napa iki? Ibu sibuk kalaban kelakuan rumah tangga. Apa kelakuan rumah tangga si masih ibu? Asa-asa, arakora, areng kesan, ata anak, asapuan dan lain sebagainya tak nutut keangkui ngajari telok tarbiyah maka wajib hokoma dek kasateja orang sepo si andi nak foto nyabek potrana dek ka lembaga pendidikan keangkui iya jari ilmu agama. Anapa sebab nun kelenun manabi abdina sarang ajunan selaku orang sepoan di anak kak dito tak ipa nyari ilmu, tak ipa ngaji, tak ipa sekolah, tak ipa munduk ancam na berak misalnya kemake kan beda debu man taraka waladahu jahilan
kana kullu dzambin amilahu. Untuk itorot tak nyari ilmu agama itorot sampai anak tumbuh dalam keadaan bodoh. Suatu saat anak tarocor ngalakone kelakuan dosa satojo dosa anak tanggung ngaki dek ke orang tua dua. Oh terselamat dah tero nanggung dosa anak pak aja tero nanggung dosa anak dengan latusan dosa tibik la lun pulun paki nanggung dosa anak bahaya tak bahaya? Allah terselamat dah amin Allahumma. Tapi alhamdulillah ring jedung ring peragaan lau abdina mator samangken top markotop dak mah mantap surantap ada mek top markotop ben mantap surantap ajunan sateja potrana ajunan samangken esabe dek ke lembaga pendidikan baroah kaangkui iya cereh kaangkui ebeleuy iya ceri telok tarbiyah manter barokah termanfaatah. Ampon atop ampon mantap ampon tepak langkahnya ajunan potrana ajunan esabe neng eka dinto kaangkui iya ceri ilmu agama termanfaatah ilmuna terbarokah ilmuna. Oh tak kobat termun mangken sambian reng sepo si andi anak berdengi lembaga pendidikan kak dinto apa napa boleh mati laku make mati mangken tenang ya abantos gelu kita amar mbak antos gelu maksud dedek remah make mati mangken engki apa andi anak tanya aki ben malaikat urusan anak tenang ada macam belum urusan anak tak norok mereka mede si jalan bocok dengan lamar ngaji lamar sekolah beneng MTS beneng MA makin neng lembaga pendidikan Islam Al Baroah tahu ni tanggungan gula tanggungan siapa marsu apa kan nengki kan kita rono tenang ring tua rete alhamdulillah tak andi tandi keng nun kelen nun mun gula ban sambian pas andi anak pas tek panyari ilmu agama berak akhirat teriak karena gula ban sambian kapi bakal mate wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah satoja di andin kita nih termasuk anak tetepan ben Allah bakal pentai pertanggungjawaban gula ku nang akhirat makan ngesteteh agama kan makan gula ban gula eman kak diman motor benih kunyuman nang maturah coba sampai ke Kalimantan gula motor saya ngak gula tak alang-lang silakan mau mengejar titel S1 S2 S3 doktor sampai profesor sekali ngireng lanjut kejar kesokan ajunan cuman saya ngak ilmu agama pakun nomor set pak aja pakun nomor seto cocok. Ya mun tak cocok ke bele dia kan. Entah apa ya mbak kok ada molen. Allahumma shalli ala Muhammad. Terbarokah termanfaat. Amin Allahumma. Kengku cuman nih Kak gula motor. Terakhir gula motor. Hah? Korang? Apa sajam jaga je pun Kak. Apa jaga yang teh geras seban sampai. Apa sajam jaga je. Mau bahaya tambah 5 menit aki ropu kok rete kita nakan sih mangkat terus Allahumma sholli ala Muhammad ya biasa Kak suka duka nyari ngaceramah gila karde nikah sering gak nih Kak kadang teh makan nih biasa gula kadang teh beri berkat biasa muku cuma teh makan teh beri berkat gula biasa Kak biasa bede setong nih teman sekalian gula mungkin ke gula para 16 aing mata Kak senikah gula dapat ke pengajian toron dari motor yang buat bonong orang banyak asalaman ke pipah bede orang sepo asurbanan ajubaan apacaan burka pah ngampel ke gula cipiki sambil ngocak duh kalangkong kiai ajunan rabu dek kakak dinto bunga ya basaki orang kini kah keng gula para 16 aing mata arapa sokoi tete
Wah. Apa cakan enggak? Mon karo sandal ampen pacak enggak? Ya gula siak seru ni serja banyak orang enggak? Seria pada gelak gi ya gula. Keng semi ngarat make gelak ro kak. Ya Allah, tinggal mari wong gagalang keri jongok kolot soko ni kak. Haram kolot yu. Abu pak pacak kak, jaga jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, biar suka dukanya penceramah ya seperti itulah. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma nih kak gula mator. Tidak kau orang sepo bahwa lembaga pendidikan itu mempunyai telok pang-pang, andi telok pilar. Mun pang-pang setelok kentoh sampak kompak, insya Allah pendidikan bekal ajalan kaleban saya. Amin kau teh. Amin Allahumma. Sampak kompak nih kata kutu pada lago nah punten. Daripada ban mangken nih kah. Nah kan nolen sampak kompak nyaman. Pengajian sepak. Dari mah sampak kompak tak pada lagon keng nyaman. Beda sitetis son. Asona nyaman deh. Son apa nyaman deh? Hah? Mustika audio top markotop nyaman deh. Agak iya. Ada mah operator penter. Padahal sebetulnya munderi lokasi kurang memadai kan jenika. Alhamdulillah serenak penter operator pah nyaman. Ya tas pada-pada pah neng ibaba neng setiin panggung iberi sound control. Ada sound control nyaman enggak? Kamu ada sound control nggak tangga tela sampean ya? Beda. Sound benih kontrol kak? Kontrol gagak. Jadi bisa kontrol ke suara nyaman. Jadi begini suara tinggi. CMC nya. Pakai aja CMC nya, as-sholawatnya, as-sambutannya, apedatu nyaman kapi. Alhamdulillah. Iya, beda seteti sound, beda seteti mic, beda sing ngaki, beda si acaca, nyaman tak nyaman? Aman. Mungkin nih bah teti sound kapi, tak lebur je. Waktu bah acaca kapi, tak teti pengajian. Waktu wah ngidingaki ada si aca-aca sekali tedung mereka laras lagi engki iya pada ban kekeman dari mah kekeman tergantung dari muso montana musonah landuk maju kajuh musonah betung maju rebe musonah petok maju arek maju songot musonah silet maju nyaman tak nyaman? Nyaman. Artinya dari mah betung jadak ngadak make kajuan raja bistropu gara-gara betung songot mosona betung maju kumbing bibir ya kak bisa aja bener iya mau aku apa kapira kan umpah karo setong si aku pak benih terus ya kak tak bisa aja ring dinar agak bekat masyarakat ajunan ge. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah pertama pilar lembaga murid, dua ustad, telok ring tuana murid. Napa tugas murid? Ajar ustad ngajar ring tuana murid tak usah ajar, tak usah ngajar. Apa? Nyotok. Dek masih kocak nyotok. Mun anak datang dari sekolahan, tanya aki kak. Datang jong, datang pak. Beda ustazah, beda. Pengajaran apa nak? Tajwid pak. Tad siapa? Tad Abdurrahman. Yang iya pak, ustad akirim sholat. Apa kau jong? Jangan sumbangan kan satos ngocak sampean sebagai orang tua cong nak mik kuncoman sumbangan kan satos mun urusan nak foto gen 1 juta siap dei
Are nyotoknya mana teh? Pakai aja nyotok. Apa sebab non kelenon. Tunya reka ajunan aketu itunya Roma tingkat telok sabaleber sapeh banyak motor atau buan emas ada koronto ajunan sete be noro tak noro sabora talangkong ajunan sete mi kutu Roma ben sabe si noro ajunan sete bini tak noro jaga mbek ungguan reng bini reka mun mate laki nasi nangis cuma pada saat waktu pamate na mololo enggak abai mun para nang ngomplain reang aduh mun para pan pamate naga ya Allah arak-kara acar-kacar ngojak nora mate sekali kak noro mate kakak aru wasi ngojak nora mate keng bola ni tegui coba ocol wallahi tak kira noro aja kak tak kira noro aja Romana mon lamate Romana nenge orang la bagaja nenge orang la motor tompa orang la masa yang kui orang la nang Allahumma sholli ala Muhammad keng nun kelenon mon anak ada anak siapa anda mon anak kak potran ajunan benih habibi sing ngocak benih kiai si asebu pasti ada Rasulullah waladun salihun yad'ulah anak sepekus si aduaki ka orang sepo riak si bekal iki bemat tete amin Allahumma mek seni ka make sing ngirim Fatihah nak po sing ngirim kenceran tahlil nak po sing ngirim kenceran sedekah nak po bahkan ring tua mun di otang pas mate semajerna otang nak po Allahumma sholli ala Muhammad kan mangkana mun urusan anak patatak cek kok takok kak dek iya mek boleh 1 juta siap dek iya ro alhamdulillah arapa seiki mate mun pas bedah ring tua anak santri ring tua anak murid pah nyotok agak ibu gagah ya alhamdulillah siapa napa sombengkan kento ge siapa napa 105 ben bulan setahun mana bi ben bulan ge sobu Allah ontong doaki kiai bentat ustad manteran terus sehat lanjut umur amin Allahumma ubuh kiai ge pengorbanan nongkung gede mek senik kamage lalangkong sabar lanjut terus pertama gula motor berek ngacerna kana deka ngacerna kana tat ustad nih ke berek lebih nak agak nih anak gini kan beda paut ge gula mare bolan gula mare kene pun duk kita betalam be ebang ngajar tikan anak ya Allah leres iki pah deteng dia de tat apa kana ngaji ya iya maju lare beuh sekanan deh datang boleh tat apa ngaji ya maju ada yang bisa kacir mun sedia ada rebendenan kak sedi budi asih bahaya mbah dotong pas akintung di budi sampai nunggu kapor pah gember nunggu nungan songkor ya Allah berak kak berak ngacir Allahumma sholli ala Muhammad Ustad ya Allah salah lebih mun murid zaman mangkin brok ngace ada mah pada benuk ngukir pereng dek remah ngukir pereng laoni tak lampat kajai bela dek remah maksudnya iya repot dah mon bah saper guru naga ja etorot nger etorot njek make cena ka guru ne mak tempak kak
Mun tak ke bal-balan ya. Ongguan. Apa ante? Dungi roman. Bener tak ada? Engke. Mon pas ngangku ya guru deh. Mon pas ngangku ya mode agak berkeras kau ni. Panu kokol bokol. Pas kira moh nangis tak nangis. Ambu tak ambu. Arapa? Apa numpung? Bener tak ada? Tersalah mentah. Amin Allahumma. Pertama, bere. Nomor 2, gula maturah kesambian. Neng dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Esa beda keterangan, mun keng majer. Reng tuana murid mun keng majer dek ka ustad guru sing ngajar eka dito untuk setong horob ilmu saya ajar lagi. Maka reng tuana murid wajib majer 1000 dirham setong horob. 1000 dirham mun ia krus ke pasai maturah samangken sekitar 2,5 juta sehorob reh. Mon 10 horob berapa? 1 juta. Mon 100 horob berapa? 2,5 juta. Mun 1000 horob berapa? 2,5 makin bitong berapa ibu horob potrana ajunan si acer ika dito 100 petok 5 setahun mo mana terselamat lah. Amin Allahumma. Ambulah lebatlah secem. Lo gula ambu mulai gelak keng bolan ason na nyaman pah cerdas gula ongguan abu cak boh ason de pertama kak mangkan di gula mun ason nyaman cerdas pas siapa datur apa cuma mandeman berapa ada tak ning torot deh embu kemangkan di gula dua aja nah sian di son mustika audio termasuk suar keben son asona ya kan nyaman enggak masuk suarga sampai mikoleson dapat ke bangla bangga suarga kita nyaki ban malaikat apa doreh pak jawab tukang son nih ke malaikat meki badan nak boh nih kamar yang kui pengajian nih alam tuh siapa sih nyoro Nabi Muhammad tahu munde iya kok amin kok teh amin Allahumma kalaban sabab barokah pengajian mun berdesake tertuli baras mun bersendi otang tertuli kelar majer mun bersegi kita ada pak ke Mekah tertuli dapat ke Mekah mun berselemari dapat terdapat boleh ke Mekah kalaban sabab barokah pengajian mun bersegi kita andi cuduh mantaran tuli andi cuduh mun bersegi kita andi anak tertuli andi anak mun berselan di anak mantaran tuli andi anak boleh tor muga-muga kalaban sabab barokah pengajian setuju putrana ajunan si ajar ika ditoh mantaran kaule ilmu si barokah ben manfaat tor muga-muga kiai ki marzuk sareng setuju ustad-ustad tah asatidahnya setuju perangkat-perangkat sekolahan ika dintoh mantaran terus sehat kempang rezeki barokah umur ben lembaga barokah ika ditoh sajan areh mantaran sajan raja amin Allahumma ampun cekak dintoh pengsombang pamator dari abdina kurang lebih nah nyona pangapora kak dito murni dari kebutuhan abdina tibi manabi berdesa saya kak dito murni dari Gusti Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta kenapa doa kiai selain panapa kelaku tak toh lo benih ya kiai betul ya kak ada lah kona berkata pada be tuh abang pidato lain rempuk reka maksudnya anru ada iya apa double dobelan jangan PHP pemberi harapan palsu tak kira tambahi jaga mari jilid lang talan kong semoran lagi ya siapa nyuruh jengkok kena cek lebeden negeri ya
Ya senyata na boleh makin nih payah engki. Sebab tanyaki ke supir guys, tak istirahat sekali. Keng bulan esonnya juga sih nyaman. Pas selain son nyaman, pas umat luar biasa. Ya Allah, terus apa lo nggak swarga. Kula setiap hari selalu terpantau kak. Eki, gula andik bini gula sepopo. Iya, apa pakai sepopo? Cek nyaman. Aman. Mon abini sepopo kak, Arya tak bisa cet lecet. Jadi selalu terpantau mulul. Gue gelok, berdekam kak, tambro. Mari duhur, berdekam kak, bulu uran. Ada gigi bur, berdekam kak, semenap. Usah nggak boleh. Terpantau, laporan. Mek cek takon sambian kabinin nama ke. Ya siapa sih bengal kabinin nak? Boleh terus tahu makin seneng nyadaan deh. Nduh. Cek kabala cek andik songon abotongan bat nyamuk kak. Takok bakun kabinin kak. Arya Arya si macan meneng tas panggung kak. Tas panggung ribu orang salam bentak pidatui mole karoma bentak benik-benik melengot rek. Jadi kulo cek payah sestona. Iya seringan lay pokona doa ki pontore. Ngereng doa areng sareng. Pausok bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا من يملك هوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين ويا قاضي حاجات الداعين اقض هوائجنا ويسر لنا أمورنا واستر عوراتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا وأصحابنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل دعاءنا بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Habibi Badwi Muslim selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum Punangka Pasanggar Pakandenan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Sekaligus telah menutup acara ini dengan pembacaan doa, merupakan purna acara di kesempatan malam hari ini. Kami berikut kru yang bertugas jajaran segenap panitia pengajian akbar haflah akhirus sanah Yayasan Baroah tahun ajaran 2023-2024 menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap kru yang bertugas, utamanya dari
Mustika Audio dan Jasa Studio. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek satu, cek 1 2. Ya torakiyo dekah ilah tak langkong yang